Chibay ule, vokniak zon tha July ni somni pali sang ni somni panga ni nga ni ani a, Zoram New Silaw ngai tha ang u. South India lam mi ten political party thardin puya puke vanlal ve na ansom. Nimin July ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni khan puke vanlal ve na MP Rajya Sabha chuan social media a official account a South India lam mi thanem takin a hu hova an len chil thule political party thardin pui tura an som thu soin voin chu opposition MP te aubeng chenga wanga house adjourned ani nu in Union Finance Minister ka hmua chumi nu ka quarter ka thlen nuwa South India lammi a hu hovin an lo leng treo maya political party thardin pui turin min ron so mani deu bere kan ho tu le kan thian pa purin Tlawng a sai lo dam pabial tu MLA voina a ka tel thei lawa wanga ril runuam lo ni lenga om to nak lain ril ro ha an ti zwal khop mai alom om lamani ve thowa ngai phot mayang mi do lo ni ai chuan ti na posani MPCC Treasurer Dr. Lalmal So Manga kan chaklak lu na Kawngpui Chhiat Chhan chu sarkari na hlam chhia rei lutuk wanga ni ati Sai rang le kon pui inkar Kawngpui chia awanga harsat na thleng mek chu voin khan MPCC Treasurer Dr. Lalmal So Manga ka chuan amuna kalina enfia a he Kawngpui hi ni kum September khan Mizoram sarkarin asiam tu Satguru hne na tanga alak sak to awangin ngai poimo tak tak chu ni se asiam thatnan hun engi moza tan neya chu tiang ni lova mo pu tur le chuan lam tur zong reng renga an phet zo ka wangin tun din mun hi an thleng ta ti ina soi Dr. Lalmal So ma chuan tuna hian Kawngpui chia wangin ni tam tak bung ro phur lir thei te an tang to a lir thei nei tu te le lir thei manga ei zong te an khongai thlak le ani ati bungrwa alo thlen thei lawa wangin sumdong te poisa atang na sa hle a tuna hian mang ang takin an om meka ni tin mamo thil sang sang awang tana mi puinol puitan har satna na sa taka thleng meka ni ati Joint Civil Society of Mizoram in Kawngpui Enfia NHIDCL in ma an lani in an sia Joint Civil Society of Mizoram chuan July ni somni pakhat tho tan nia press conference an nei tumin NHIDCL chu Kawngpui an siam that le that lo darkar somli pariatan ngai chan tur thu soin mala kani lo chuan Kawngpui siam thatura Zoram na Tlawng kowan tum thuan soya chu bo zuin voin khan Kawngpui hi an enfia a National Highway 306 N06 abikin Kawngpui le sai rang inkar siam thaturin Mizoram sarkar le NHIDCL ten theito pin ma an lania an hriat thuan soya Zoram na Tlawng ko tura an lo rua man chu angai ri lova an hriat thuan soi mamit le aizol inkar Kawngpui National Highway 108 sial Tlawng ani July ni som pakwa sang ni som ni panga inrin ni zana rwa sur na sa awang khan dap chwa atanga ma mit lampan na Kawngpui chu dap chwa lui chaka Kawngpui chwa ta bal veka hei hi tho tan ni khan a hel na siam nga la ni a dap chwa le ma mit inkara le min lian tak tak mun nga a om chu then fai ma ya har sata wangin ni min thleng khan Kawngpui hi atlang lova ni leng zan kwa angor taka thena ni nuwa ni min chu nudar thum vel khan Kawngpui hi lir thei eng chi po kal theia sial Tlawng ani to ani Tlawngtui Tinutua leivung pai thin nia soi mi pahnih laka FIR the lu ani Center for Environment and Social Justice CESJ in Tlawngtui Tinutua leivung pai thin nia soi mi pahnih laka ni min khan Zonuam Police Station a FIR an the lut CESJ in FIR an the lua minglang te chu lalrem changa luang moal le Blue Mountain Corporation CMD Pradhan Prathim Phukan an ni a CESJ soidanin lalrem changa luang moal hian ainon venga leivung pai na hmuna neya kumengi mozat leivung hi an pai tir to a
an leivung pai chu tuithum luya aluta tuithum lui chuan aizol khopui tuitlan tlawng luya fina ruasurin tlawng luya Tinuta thina ni Blue Mountain Corporation po hian ainon venga mi leile turin inan sa a an insak na vung chu tuikwan luya an nor liam ringota mitam takin harsat na an to pha ba ka tuikwan lui hian tlawng luya fin boka wangin Blue Mountain Corporation chu tlawng tui Tinutua an pu ani Horticulture Minister in sap thei chin khu hon na man puin Horticulture Department malak na sang atlo Hunrei takatang to arwa manlok angin Champhai District Huam chunga sap thei ching thar tur te tan Nimin Khan Environment Forest and Climate Change Department Conference Hall Champhaya sap thei chin khu hon na hun Horticulture Minister Pu Silal Soivungan aman puya sap thei ching tu te ne na an man tangkai tur bungrwa chung ko paknga ne na ahmashwaya tan pe kan ni Champhai District Huam chunga hian sap thei ching tura thlan bik chung ko za som thum pakwa an omani Champhai Grape Growers Society buat sain Grape Winery Tlawng sama Minister ho hian grape ching tu tenen mason zel dan tur soi ho ani bok Minister Pu Silal Soivunga hian Nabart Warehouse Infrastructure Fana Trangasak Thlai thar da khom na tur collection center chengnuai som nga pahni le sing ni man mun mel tha ami le chengnuai za som pali sing ruk le sang liman New Champhai Horticulture Complex ami chu ahonga Horticulture Complex Tlawng Sam Farm Gate en Kolmek ni zung chakna manga so thing song bol na munatlo ba ka NEC Fana Trangasak mek tui sor na turata na sak New Champhaya mi chu atlo bok Mun sanga hian program toy man ni in Horticulture Minister Pu Silal Soivunga chuan thu soina huna neya ramta na kan rong bol pui dam pabial tu pulalrin Tlawng asai lo MLA in chatuan ram min pan sana hunrei takatang to a program lo ra man to ani awang le kutna thok tu te ko khom zonga hun man ani awangin kan program nei te thul theya ni to si lawa ka thla liam thei lo hi she om ka ti tak zeta anu pui fanau le ram rong ka bol pui te sha thiam na ka ngen masa ani ati Pusoivunga chuan Mizoram mi pui te hi kan la that chelowa mi tamzo khian na hi kan la thok tak takani kan sarkar nuwa po khosang sang ka phang nim ve viau to a Mizo te hi na thok na satak kan ni ti ka mu ve na kan tho na sat ang hu in a hlok na hi kut na thok tu ten kan tel na sa lo hle a kalphung thar sarkara chuan chief minister in a lo au pui na sat em kut na thok tu te lam hoin sarkar po a chena sat a hle ani Mizorama sarkar alo om photo a hetiang taka kutna thok tu te ngai sak sarkar hi kala mulau kutna thok tu te po kan tai ma chho tul donin ka sia sarkar atang boka hetiang zel atluang taka kan kal chho chuan kutna tho hi ala hlok chho zel don ani ti in thlaile thei ching tu ten pathian mal som na an don ngei thei nan zule luri hlo dang laka fi hlim turin kal khom te chu acha a mal som tlak ni tura chungkwa a pathian ri thar zwal turin angen bok Horticulture Minister hi Pukelal Remliana Chairman KVI Board Pulal Thazwala Roite Chairman MIFCO Pu Mohammed Akib DC Champhai Pu CH Lalmuan Puya Director Horticulture Pilal Chhani District Horticulture Officer le Champhai North le South ZPM Block Try to Tenan Troy Omani Revenue Minister in Ramunga Hausak na atanga ezon na sang in ko mo na le in zirtir na hun man pui. Revenue Minister Pubilal Chhan chuan Nimin Khan Ramunga Hausak na atanga ezon na sang in ko mo na le in zirtir na hun ICFRE BRC Bethlehem Veng Thlanga buat sai hon na hun na man pui. ICFRE, RFRI, Jorhat le, ICFRE, BRC, Aizol Trang Kopinan buat sai, nithum o tur training hon na ahian, Minister Pubilal Chan chuan, kalkhom te chu training atanga thiam na pochhuak ngei turin acha a, hun local zel turata na, eizon na kong sial sak tuatan, mangtrangai theise adu thua soibok.
He hun hi ICFRE BRC scientist DN head Sandeep Yadav chuan kai hruain ICFRE RFRI Jorhat director Dr. Nitin Kulkarni chukhwal za omani a he training a hian Aizawl Khuchunga college thlan chua bi ka tangin zirlai tele local council thlan bik te waime branch rang thlan chua bik tele Bethlehem veng thlang huam chunga zirna ina thok tu te an telani Pulal Thansanga Minister, EFNCC, Fisheries, Sericulture, LRSNWC Department in Banakai Policy Nwaya Chief Minister Special Package Progress Partner Training Kawngpui. Voin July ni somni palisang ni somni panga ni nga ni chun khan dorpui multipurpose hola Deputy Commissioner Aizawl District Huai Hotin atho khatnan Aizawl District Big Tan Mizoram Banakai Policy Nwaya Chief Minister Special Package Progress Partner Titan Training Board Sayani a Pulal Thansanga Minister, EFNCC, Fisheries, Sericulture, LRSNWC Department chuan khwalian ni Kawngpui. Thusoin Pulal Thansanga chuan ZPM hian kan campaign line kutna thok tu tin an thorim ra nge yan sing thei nan le leirim rap ve lo tin leirim an lo ra ve thei nan ma kan lak tur thu kan soi china tuna hian kutna thok tu te tan zalen na dar wa kanita a mun rang ranga kutna thok tu ten an thorim ra an sing meka alom om hle ani ati a Sem policy in kan ramati Chhiat zia kan ria a sem policy hian mi puiril ro hrai swalin kutling lawa sumlak du na kan nei pha mo ati thei thorim na hian mal som na keng tela rim taka thole rin om na hian hlotlin na athlena pathian mal som na narani ti hi mi puiten kan ria tharle ka du ani ati a Voina local khom te hi keini chuan beneficiary kan ti ve lova ramle na min ma lo so na kan policy te a hlotlin theina na tho pui tura kan thlan chwa te inni a progress partner kan ti ani sarkar chuan a ringam chewa nangni po in min ringam ve turin kan cha du chewani rin om takin na thok ula ma ni scheme thlan theu te hlotlin pui ngei turin kan du chewani voina progress partner kan thlan chwa te po Sarkarin ngun takin a vil zui don chewa ti mai rem ve don lawani ti in Christian ram kanin ti a chuti lai chuan Christian ram a thleng lo tura ngai hi a thleng fo mai kan ril ro kan siam thata poimo hle ani ruilovin kan ramati boy zia kan hre thewanga thalai tam tak ruilo boya an tang meka social reformation kan kalpui meka voile khata in siam that thu thi kan zo kher lawang ama ero chu zoi zo in ma kan lame kani ati Sarkar na kan siam tir phat khan year of consolidation mangngalin in so nge nan in rin chim kum kan puanga khati chung khan soisel na rang po kan tok nualani mi puiten kan laka be sei na sang takan neya opposition phei chuan min kham khop lo em ani chel takin kan twara tuna chuan ma kan la thei to a kan policy te atam thei ang ber ti hlotlin thei nan chak takin ma kan la don ani ati bok he hun hi pu Zoram siama additional deputy commissioner Aizawl chuan akai hruaya PPC zonun Tlwangi additional deputy commissioner Aizawlin keynote address a pe a progress partner Mizo somruk pasari nena training pe kani Health Minister in Subcenter le PHC mangtangkai le zual turin mi puya som Voina INPR Auditorium Aizawl Mizoram Diabetic Society Annual General Meeting a Kawngpui na a Health Minister Pilarin Pui chuan mitam takin pan na changan Chhiat lo Subcenter le PHC te chu mi puiten mangtangkai le zual se adu thua soya Subcenter a hian natna chi rang som pali a thlona a test thei ba ka PHC a phei chuan natna chi rang som ruklai a test thei thua soya heng hi a thlon vek ani awangin mundanga sumsenga tilova manjang ka ya tul thua soyani
Minister chuan sarkarin mipui te an lo hri sel zawk nan natna hmu chua li en kol konga kong hrang hrang a hma alak thu a soya mipui te chu an lo hri sel zawk nan ke akal tam tur a fuin ei chak zong a in cho hri sel da poimo zawk turin a cha a naupang ten phone an khoi na sata wanga naupang thau child obesity a tam lo nan nu le pa chu an fa te phone le a kai hnoi an khoi hun ruwa man sak turin a fui bokani Mizoram Diabetic Society hi kumsang ni pariata din ni in secretary report atanga alandanin tunthla July ni som pariat thlenga an society a in ziak lut mi sang khat som riat pasari an om to ani Voina Mizoram Diabetic Society Annual General Meeting hi Dr. Van Lalmal Somdong Liana MD DM Cardia in Diabetes Chungchang Zirtirin Hunaman Puyani Tui chang bial tu MLA in a bial chung mi UPSC hnuaya competitive exam tura in buat sai coaching kalan om chuan thlatin cheng sing khatin puyatum Voin Khan po W chuan oma deputy chief whip tui chang bial tu MLA chuan a bial chunga zirlai ti tha pahnih lompuina a hlan na a tui chang bial mi UPSC hnuaya coaching kalan om chuan thlatin cheng sing khata a pui tur thua soi Deputy Chief Whip Pu W Chhan Oma Hian Voin Chun Khan Abial Chung Mi Mizoram University MZU Hnuaya Undergraduate Result Chua Kati Tha Mi Pahni Chu a office a lompuina nein lompuina thil pek laptop le citation le poisa faya hlan Pu W chuan oma chuan tui chang bia le Khozol district hi metric result chuak nu nung bera mason ber district kan ni a abial tu kani na ang po in kalom tak zetani kabial chunga mi ten result du om takin nei hi kalom pui chewa a aya sang zok kalo be sei don chewani Central Service Mizo kan nei te an pension nim to hle a chuti rualin alut lam kan tlem tial thunga anam angin kan tran thar le angaya tlom ngai pol te kaushan ang te ka politician pui te nu le pa te po tang thar deuh turin ka so mani UPSC hnuaya competitive exam tura in buat sai tui chang bial huam chunga coaching kalan om chuan thlatin cheng sing khatin ka pui don ani ati Tui chang bial tu MLA in Zirlai ti tha choi moina ahlan te hi government rang bana college Zirlai pahni zai than moi daughter of Lalbiak ki ma new chalrang BA history 8 rank le van lal chuangi daughter of Lal Chanpuya fan ai kho hai BA education 8 rank te anni India Rama Sarkar damdoi in thabik te na a Mizoram chunga primary health center pali an tling thar Dr. Lili Chakchuak Mission Director, National Health Mission, Health and Family Welfare Department atanga thudon danin, India Rama Sarkar damdoi in thabik te na National Quality Assurance Standards NQAA sa South Van Lai Pai PHC, Sairang PHC, Bunghun South PHC le Korthet of Eng PHC te chu an tling thara ate na a za a somkwa pathum point bial pasari za a somkwa pali point paruk pali za a somkwa pathum point pahni le za a somkwa pahni point pali te an mu ani heti hian Mizoram chunga sarkar damdoi in somthum paruk te chu NQAS National Certificate nei to an ni a tuna hian sarkar damdoi in somni pakhatin state level certificate nei to in national certificate result ngak mek palian ombokani Health Minister Pilarin Pui chuan India Ramadamdoi in thabik thlan chua zinga Mizoram Ramadamdoi in an ombel zel chu Mizoram tan mel lungpoi mo takani thule damdoi in district le state thok tu zong te thorim na le an taimak na chuan omati thu so in heng te na te hi sarkar damdoi in pan tu damlo te chu achor tangkai ber tu turan ni thuwa soi methamphetamine kg thum chuang manani Excise and Narcotics Department le Assam Rifles Trang Dun chuan Nizandar Sari le Chan Ve Khan Champhai District a zo te le Bulfek in Kawngpuya methamphetamine kg khat le gram za som le anei tu apu lalfak omakum som ni pasari Myanmar dampui khomi tuna Champhai kanan venga khosamek nia in chal chu anman
tukin khovar ma zing lamdar thum le minute som khan tui khwa tlang aizola methamphetamine ke rikhat le gram zakwa somsari pahni le anei tua pu mi pathum taj udin kumsom ni pahni Assam Karimganj district a Jurbari khomi Mahub Hussein kumsom ni pakhat Karimganj district a Purachanpur khomi le Halal Udin kumsom ni pakhat Tripura Dharmanagar khomi nia inchal te chu anman bok heng methamphetamine wanga man te hi NDNPS Act manga thubuai siam sakan ni a vo in khan court a hruai nga lan ni order suit thotin exam boycott Vairengte Senior Secondary School Samagra Science Stream in charge Principal Lal Huzawa Chak Chuak Son Chua Du Lau Lan Tirin Nimin Khan MZP Sub Headquarters Le Zirlai Te Baka Zirlai Nu Le Paten First Term Exam An Nei Mek Chu Andang Principal Son Chung Changa Hian Zirlai Nu Le Pate Zirlai Te Le MZP Sub Headquarters Vaireng Te Chuan Ma An Lo La To A School Gate Bula Sit-in Demonstration An Lo Nei To Ani Principal son na order chu sut le turin sarkar an nge na an be se ang hlotlin na an mu lawa wangin nimin choma dar kwa vel khan school gate a pung khomin vaireng te higher secondary school a arts zirlai te chu an ma ni thlopa exam lo turin an danga boina engma om lovin muan om taka indanani Vaireng te higher secondary school managing board chuan exam thulani thule exam chu tho chan ni lama sonani thuan puanga zirlai exam tum exam theilo te po an trin suyani Apex Bankin an din champualin city bus somni chuan man omlovin tlan tir don July ni somthum pakhat hi Mizoram Cooperative Apex Bank din champapha kani a hemini pual le alom na atan aizol khochunga city bus somni a chuan mana omdon lova heng city bus service man hi Apex Bank hian atum don ani Hemini bi ka hian Apex Bank hian city bus som paruk chu mipuitan bus fare choi ngai lovin an hayar dona heta hian a thlonina chuan theyang ngai zele ze mabok in kara a thlona chuan theina bus som paruk atlan don boka sipir le ramrikon service a patni ve ve a thlonin an tlan don bokani City bus hingai zele ze mabok in kara ni tin za somnga velan tlan thina ramrikona somni an tlana sipir le ZMC a pariat ve ve an tlana ainona patni an tlan thin bok Apex Bank hian city bus somni an hayar tur te hi Aizol City Bus Owners Association ACBOA ret angin pakhat cheng sang ruk zelin an hayar dona tin ACBOA hian dan an nei pakhat chu henga free service te hi an bus pona free service an ni engma taran phal lawa achunga chau tar phalani Apex Bank hian district ranga po branch manager le staff te malak na in mipuite na thlona an man tur two wheeler le auto rickshaw service ti ran tum bokani Aizol khopui chunga lir thei che vela tlem tui al thei phur lir thei te kong Chhiat wanga an din me ka wangin aizola tui al thei awang hle to a lir thei che vel po atlem pha to hle Aizol khopui chunga pam ranga tui al thei free sale an om to lova kupona ngai zel to awangin mipuinol puitan tui al thei lak mai tur awang to hle a pama tui al thei la tur te in tlara ngai lain abula black a zwar te chu in tlar lem lawin bura pe kan ni thung ni in thudon na pakhat chuan a soi karmasa khan black in litar khat cheng za sum thumani a voina chuan litar khat cheng za som nga ani to Aizol kolaya lir thei tlan vela tlem sot le a pik ara po nidang angin traffic jam anasalova lir theia eizong te ba ka mimal lir thei tam tak chu tui al theia wana wangin an tlan to lo bok heti lai hian tui al thei phur lir thei te chu kong chhia wangin an lading chun zom zel bok si a engtianga rei nge an ladin don ria tani lo kong chhia wang hian mi puini tin mamo phur lir thei te po kong chhia a an tang khang na sa a hei hian mi puini tin mamo ranga har san na a thlen chho mek bok Khati zong khan zan ina Zoram news kan chiar thei chu ni a ngai thatu zong chunga lom thu kan soya min lo ngai thlak sak zel tur le like le comments te lo pe a lo subscribe turin kan nge na cheu